Chung television zone bomi guaita thonriwe asai dilong bu jang chui ne pungu banjane Thursday local daily newspaper tong copy same cham me goin khang pain dawlame cham tampat na ba mai machun long mai Reliang Mikhaw the Menglong Times, the Ganfield Mills Academy, the People Chronicles, Kokum the Heal Away, Cookie Women Organization for Women Rights, KWOHR Academy, Mar Women Union HWU Rui, Lakna Assam Kasar District Call, Police Rui Mar Jabon Gantumta, Fake Encounters na Suloikan Meta Supreme Court Resigna in Chup Mailazan Slow Kang Demand Sukante. Manipur University tong incham na nun rui kanyu tong study khaw sukatok mai makna incham nu khang karam lawo tuna demand suna asa university gate ma khaw disturbance free educational John demand campaign tat kai kan the Manipur cabinet rui tingmik khang tan phi tu ba mai nun tingmik tan phi hai rawngan jangka phai bajai ngan ti dat khang dinglau kan the mi tong decision hai budget session dilong bu jang tamru na khat nung ka hau khang 16 agendas ka phen kan mai khaw ka zaw kan tong nge Center Rui Bihar Kang Special Status Janata Dal United JDU Rui Nai Mai Nulokan Mackay Special Status Demand Nulokan Mak Mai Khao JDU President Khatni Bihar Chief Minister Nitesh Kumar Rui Kalam Thai Mak Mai Rapgoi Inzang Thai Punite Tuna Sakante Mitong Lat Bam Hai Union Budget Parliament Khao Phungpat Ni Mai Khao Sa Indau Kan Tonge Baptist Churches Union of India BCUI Rui Lak My Leadership Worship as a Giant Baptist Church Tamenglong Headquarter Khau Gai na Tatlo Kan The Tuna Cham Go Saye Union Finance Minister Lu Nirmala Sitharaman Rui Dolanai Lok Sabha Khau 2024-2025 tong budget phungpat kan mai tang asai Rajya Sabha khau ni budget tai sai indau dat kane tigi opposition nun Rui nu mang mai indau na protest suna walk out su kane United States Tong Travel Advisory Rui India Guang Mai Goi Rui Manipur Tatwan Makhang Ti Thai Kanthe US Travel Advisory Thelaina Manipur Khau Suri Khatni Terrorism Gai Mai Jang Rui Kuk Mai Ariu Nu Mai Tong Nai Ye Tuna Do Not Travel Status Khau Lau Kanthe Tao Ukrul Kamjong Dong Lat Lu Gai Ba Mai Lam Ka Phian Khang President Swart Vashum Le Transport and Veterinary and Animal Husbandry Tong Minister Kashim Vashum and Phungyar MLA Leishio Kai Sing Na Pari La Kan The Thailand le Malaysia tangam lo na Sri Lanka Khatni Bangladesh Rui Women's Asia T20 Tournament tong semi-finals ku kan the Philippines Khau Typhoon Giemi Rina Kabom Khau Di Dai Bam The Typhoon Khotai Man Sai Gan Da Chat Thai kan the Kham mai khau mai goi na ting nai lam thai sam loko chang mai 30 to 22 degrees Celsius nai mik lo thon khong padai na minute rek dai khat bu khorina ting jin khong chiruk minute pungu pha gan khau mong gan gai ye jingbang mong nai kadang ting prai nai dat puni asai tong kapi sumai cham tho khor loi lo the zaung na bam mai goi ta thon ku the